Kiriamana mutegeri wa Meru Tv ndina buregero bwako nuthirite wina ntuku inji ambitikire nkuwate weni NTETO cha Meru TV oro bantuku ya Jumatatu tariki 9 cia muriwe na mwakinu yuturi yuangirire 2026 tuthiatire kimitandao yetu ya ukinyaniria Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya kenda gweta na mbere anakuwata riboti na inge kathumba itetauri kana ichungwa kono bura achutukinyila au methene yetu ya NTETO kenda kwaranira batwe ukulukira kuandika SMS namba yetu ya kuandika SMS ni 0748918901 betikire tuwatanire na andiki betu bandetu kumantere mwanya bethere betu menyithe mantu wara yethirite aya itunduka au Meru ome ya Meru na kinyathigurune yetu yonthe ya Kenya thirikari akana ngwataniro ya broad based kuringana na Rais William Ruto akiaria akiri muchamano yithirite nterete na ivasha yura yegenie na mangavana sibantere mwanya chenthiguru ya Kenya nende ando betu kwithira kiwango atanirweni autira wetina mbere bukumba kwithira bukioneka nende ando betu kwithira kiwango atanirweni autira wetina mbere bukumba kwithira bukioneka kiri county chetu na kinya utigira Kenya ibakumba kwithira bakigunika na nkolokia mawira na yonthe yarabo mbere kwithira bagikira Kenya ya iyo kinyanira mbere tukinya kagiteka kuringa kura acha mwaka yo 2027 mutugi wa Kiambi mwandiki wetu wa NTETO na ina ripoti. Destiny has chosen that we are the team that will see our nation unlock the potential that has always been in our country. Mutongere wa Nduru William Samuel Ruto nekite muchemani na tongere ba broad based government interession na ivasha are akiaria kazi tengwataniro iji akiuga na mwankaba juke thirikari kire kithrono twitite kwithira ruterero kana thirikari batina mubango ja ukurukia Kenya na mbere. The next election we must win. By God's grace, we must win the next election. Inshallah, we must win the next election. Not for your sake, for the sake of Kenya. Because the alternative is difficult to fathom. You know? So we have no choice, friends. You know, as you sit here, you have no choice. Because the alternative, I shudder. Because a group of people who have no plan, no agenda, no policy, no vision is too dangerous for Kenya. Akiaria Ruto na tharikirite atongere bakuregana na ngwataniro iji akiuga katika gita kambere ngwataniro cia giciacia kuthondekwa. This is not the first time we are having a coalition. Is it the first time? Azimio was a coalition, wasn't it? Kenya Kwanza was a coalition, wasn't it? So, what is the problem? Shida iko wapi sasa? Broad-based coalition, kwani itakuwa iko miujiza ingine? Si tutafanya tu coalition vile tulifanya zile zingine? Na tutaelewana vile tutatembea pamoja? Kwa hivyo, watu watoe wasiwasi bana. Sisi ndio mafundi wa hii maneno. Na tuko na mafundi wa kutosha, tutaunda hii kitu na itakuwa serikali. Ni NTETO egwatimbaru ni mutongere wa kiama kia ODM Oburu Odinga ore winyirite ni mwanka beta ni safari jina Rais William Ruto kwithira niko kagita kambere kiama kia ODM kwithira bari na bimwe bia itebina na thirikari ne. Your Excellency, we moved on when we joined this broad-based government. And as you know, before we joined the broad-based government, we were together in a handshake government with President Uhuru Kenyatta. President Uhuru Kenyatta did not give ODM
even a single minister, even a single permanent secretary. The only thing which President Uhuru Kenyatta gave us was a promise to give us the presidency. Kiripotera Meru TV Mbeta Mutugi wa Kiambi. Ibaya muno mwandiki etu wandeto Mutugi wa Kiambi no tuboriboti una njira ikinyanilite akariba ntura akarina aturi ba KK erere tamantu ambo igembe no tibacyumiretie na kwithira bakimenere bonene mbunge bonjule as daitumune kiremba gweta bibethirite abaikulukira kaita kakao muno ntu barabara cheruterero chitwikite mpanga kuma kinyendera abethire bakithura mubunge kinyanyuma yabo kumba kwithira kibekira wirane abwati nende ya yuke kanyaga kwatha akethira kibabwithiria barabara bakiari bagwete na muthuro na renende bamutharikirite na kumuria chumiri na mpui na utire barabara ina kumba kwithira chikibwithia akinya mbere tukinya kaite nega kuringa kura cha mwaka yongirire 20 ana muwanja na rabagwete babatitikiria barabara ichirira chikiringa siasa. Riboti mwandiki wetu Wandeto Murithi waba akari na turi bakikeye tamani ni antoambui rutene rwa igembe nothi ni baumirite na guteta ni barabara yao ire twikite mpanga nuntu itiumba gwitikirika nuntu bora ina maiga ya maingi na mitaro o amwe na tiri enyingi. Akariba bakiromba mubunge wao nikenda gacumiria na ombe kubathithiria barabara eji baria bakuga bo bonaga nteto itene muno riria bonete maragita yejite kwinja njira eji indi na ndi ni batejanirwe na barabara eyo iratewa buruja mundo kirumi. Barabara ii kiani kietama nithirite thuki muno nontu rira tukwenda wita kiani kietama batutethera twetumira njira muno nontu ni athukire nontu ni etianirwe. Barabara ni thukangite buru nontu tiri ire riku ni kwithirwa igitonya tukinya metho na ikabathukangia buru witirite njira eji iria ikwonania yekiritwe kinya igita rimwe tene muno kamugo barabara gakarija kanjire ngare mwanki karia gatigirwo kenjitwe kanini na gekirwa kagoto aja kagoto kanyomba lakini nandi ni kathukangite na barabara eji ni thukangite kaimana nera tonete nera tuibetwe de nasieto ntore ni yere cia maana ya mbere ni njira ya icele ni rui itukoromba Murungu ke mheshimiwa aturigane nontu bwa njira na aturigane nontu bwa rui ngekuru cietu twita kwira rui na bwathu naro twira rui nontu na kuo njira ni ethukire kinya ngari ira ni kwendia rui no itonora na ikweya. Murithi wa banki ripotera Meru TV ku maja mirigone ya igembe KK itama. Riboti mwandiki etu Wandeto Murithi waba kumanterecha mirigone ya igembe maua tugicoka au gicigone mbunge akia nothi kena Meru level 5 na nende noka wakibwite na mbere boya gwititho nkathe kende twika Meru level 6 nende anerigeri kumba kwithire kya mukira intobyo tungata bogi bobo mwire abire bitibya kunira chiringi bilioni 1.5 ile ya kere PS omantu jegyo gima awiji kene ya uma olunga nende na gwite thirikari nene no kete na mbere na kwirutanire na kenda gutira chibitari ya Meru level 5 kwithira chibitari ina mautungata ya meya ya ugima bomwire bogite thirikari netete na mbere na utiri bakwagirithia ugima bwa mwiri nontu ugima bwa mwiri nibwo tonga bwa mukenya. Riboti ya mwandiki wetu Wandeto Mutugi wa Kiambi Kiareka gita kuriongete gotega wakibwitete na mbere cibitari na Meru Teaching and Referral Hospital kire mutaratara jo committee ya nkathi kwa level 6 mwandiki munene kire rwangirwa kweja no tungata bwa gima bwa mwiri ndagitari o mauluga awita ukinyana mwiri ne jwetha tumwakene twitite cibitari je kedre gwitu nkathi kuringana na mwerekera jwa Rais William Ruto. Before March of 2027, we will have already upgraded this facility to a level 6 referral because we must expand it. The building has to be complete. We have, from the contractor, end of September, they are finishing this building. And then that is the construction bit. But our hospital is not just construction. 40% of our hospital requires a lot of plumbing, mechanical works, electrical works because of the heavy machinery. So that is going to be done by the end of December.
And then from January to March, we are going to be equipping the facility. Kiwango kitu kuikia level 6 i safari area Meru baringa kuma Meru bagita Mwanga Kenyatta guchwa services chia ugima wa mwiri neo gintu kiria Governor Mutuma augite na kwenda kugita safari u kenda omba ikwithirwa mumiru wonde na kuona services yaja Nkoroki umariuga nibetetie mashini na into bingi bya kwaja no tungata kire cibitare je bya mwana jwa shiringi bilioni 1.2 gukurukira mubango jo mwero jwa thirikari jura jo atethire kunyia ngarama ya ugoti ya Kenya bakuria. We are going to equip these facilities to a tune of 1.2 billion after the construction is completed. And we have already made the orders through the equipment, National Equipment Service Program, what we call the NESP, which is a program where the county does not buy the equipment, the national government does not buy the equipment is placed at the facility, and it is only paid for when a patient comes in to get a CT scan or an MRI or uses the theater. And this is the new model so that we are innovative, so that we reduce the taxes that Kenyans have to pay for what we call upfront purchase of equipment. And this is something that is already running. And so far, we have deployed equipment worth 9.8 billion across the country. Just here in Meru, we have already put in equipment worth 212 million across various facilities. Kagite neo kau umariuga thirikari ri mostare na jwa mbere kuthiria thina ya wagi bwanda wa kirima cibitari. We have improved the fill rate. Fill rate means that every if the county requests for 10 medicines, at least 9 of them, they find them. We are working to ensure that we fill it to 100%. Just a year ago, this was only at 38%, and we are working to ensure that this disease of Hakuna Dawa Hospitali also ends. So that is why we are here working together to see to it that we avail all the commodities that are available. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti, Mbita Mutugi wa Kiambi. Kibeya muno mwandiki wetu wa NTETO Mutugi wa Kiambi no tubochokera riboti una njira endi kunjema kumantura ya gakire ri wandine ya tima uburi bashumirite na kumba kwethera bakiromba guthetherwa akenda kuona kioto kia kuona munda yoyorombe bombe tukwethera bechunwa ani antu ba muchi bakiari nende na kiriro ibagwete kumethe ombere kwethera kibati ari ukwana kubatia nende antu bamuchie ibachumire na kumba kwethera bakibachuna munda yo waraba batite batena kinyantu akuria bakiari barombete thirikari utonyera no nto babarua bare family abaina kinya barwacha kuonene munda yo iwona ne ithe ombete kwithira kiura mwende ola ibuni haina riboti Musiyoma kumaga kirikiri bore ne bakorera bakiwa ne bausunwa munda yo konto bakwa baba wo ekwa ne wabatiire munda yo yo ayeke 10 bakiwa bari na barwa ciondecia kuonania munda yo ne yo baba wo ende bare suno nonto bakwithira batena wo bathikira munda yo jwaguri baba wetu na jugurite kuma settlement land trustees twina maratasi jonthe ja kuonania that kagurite munda yu twina green card twina sale receipt twina allocation na taitwere awe ikansuri thaiji munda yu ijo subdivine dairy our aunts na our uncles baria bakiremite that munda jo ijo our grandmother akuire mwaka jwa 1982 na settlement land trustees kuringana ngiri kandere andi ne ore ba kwaire munda jojo in year 1985 ewe miaka ithatu after our grandmother akuite mtu ukuite kutiwa ringithirwa agurite munda 3 years after akuire no kana ngustia we thithia kutina ori torea our grandmother Jennifer Kiasia rigwa pia King Green Card
our father's title ni kansi igatigwa rietwa ya settlement land trustees. Our aunts bakejera bakisasinda munda jojo mbetherete baria bakujoenda bongwa bagitikagiria kuthama nuntu tejo wao nyumene ngosetoro gote thina batimbonetie tia kuthirete no kulagwa tia kuja kuinithindwa ne nyamwera ntu baeria bonde bakoni binsetwe kuluki barua mamba yara yonde baambite kotini ya itiko tena o mabakulaithiria maratasi ya munda yo itumi bakuromba rwangiro ambithanio tonyera no tiela ne bakuona kioto na nonto bengwa mundene yo bationa kwa wita. Every document twena chicha ku prove our father's ownership itwikite kotini. Evidence yo yonde keviri ruling ne ignore kutia single judge keruring irabonde baritete equaria that queen of those documents to provide it inkoromba anyone when ability kutonyera atetheria kesi that is human rights activist na ini mutongeria agerie gututetheria kesi nontu batu tukuinyirwa muno alwetha ni musiasa alwetha ni antu bawendi bobwega ni batutegere baigwe uningoria that mbere kiki apenera sister kwa nontu no winega bara noe kila kitu ena kio gikagucono ndiuria ba Judicial Service Commission ba Ombudsman na ofisi jonde cia thirikari that butonyere before anto baba thithia o na kiri baraba kwirikana ni boba yukitie munda yo barua baba twire ya kumaciari bo bari moyo no te mtu kuthamwe ndi munda yo yukayanwa kiria na banjeje yo raciari bo bauite mukuru arajwa na arakua okwa agokua ironda aretero baruga ye butena munda nturereja yonde rodia mukuru rabathitha heria ba mutunye munda o atia munda jo ngina ba mutunye bareja bonde barenga baba baramatuka babona barathikwa arathikwa arunga meri netibo na mwiriga na antu bantura bonde na kuma bure na ratwaturaga arathikwa barauga nake ya kureta thina tukandirwo nwe thina go irathira twakarakara tukarakarite ndi aretora baruga ekwirwo anko thama na munda ijwao irondete na ni guchwa utethio kotini reta jura tonithwa kotini na atantinda nyantu kwimwe toto benga twi oni ndare wikirumi kama mama yege gondo agiteri gaizire na nusu kila mtu lakini ando baba tinga na irwa kiripotera Meru TV kuma bore mbita wa mwende wala iboni Iboya muno mwandiki wetu wa NTETO mwendo wa laiboni kumantere chiabori no tupariboti una njira ikinyanilite riboti ya mwendo wa laiboni ya tuikira katanta gichunchi getu kia mbere kia NTETO cha Meru TV oronga kurombo gaita kuraya no tungachokera kire gichunchi getu kia bilibet na mbere no kumenyethia na kira kithirite kigita na mbere Meru na kinya umea kaunti yetu ya Meru hita na mbere na ututhiatira. Ngagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gokinyaniria kiroto giaku gichiacha nande kiama kia nopeo ni kirugurite mirango yakio ni ontubo waku nande no uchiandikithie no gatwika mukiama wa nopeo uri muchigo waku dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mukiama wa nopeo kana guchiembiria kiamene kiria uri
na gitio kugweria nkoroki no chiandikithie gukorokera eCitizen kana kiri political party portal gukorokera www.ipps.orpp.or.ke. Kiama kia NOPEO nikio gitongeretie Meru na Kenya ngima chiandikithie narua ta mumemba. Kiama toriuga NOPEO, tupande ngazi pamoja. Taka mkwanja, tatua mfuko na biashara. Shinda times 5,000 your bet every 20 minutes. Ukicheza na 20 bob unavuna 100,000. 40 bob inakupatia 200,000. 100 bob inakujenga 500,000 shillings. Na si cash pekee, bidhaa za kazi na nyumba, air fryers, juicers, smart TV, fridge, cookers, car wash machines, cake mixers, motorbikes, washer and dryers, Skygo tuk-tuks na marutis zinashindaniwa kila siku. Ni rahisi, ingia kwenye paybill 440 ama 150 account Meru. Cheza na 20 shillings to 2,000. Changamka, kamata mkwanja na bidhaa, hesabika kama bingwa. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the GRA. Ibaya mno mutegeri wa Meru TV no tubokona kanya ka ututhiatira kindeto cha Meru TV oro na kuwate weni akire chunjige tuge biele kyandeto ini wambita muthoni wa KIRIAMANA tukiambiriria niritikare kidentere chia Kenja ina ratongere ba county bombe tukwithira bagichumiria ana wiki nyanture ne ya Burindinya kenda kumba kuthira bakibuithia muchemanio ana kari bawandi ne ya Kenja irere gishigo ne mbunge akiatia ne West kiri muchemano yone ndi mworoto ayukari kwa na kumurika antu baraba chumirite na koba kwithira bakia miunda ya muingi atongere baba kyaria ibagwete bagete na mbere na ukari na utire miunde muingi te koba kwithire kitharwa tuluaratanya na ndi mwana kinya ba mama nio baura mwerea na no be ya kuina ndwembere chena wachia kuru na kinya kuru banture bari barabari bakira munyano batirimana mole muiwaitira ba na bwai toringere chief zimu ne ya a aiba mwire no mwanga utwandikire barua kuona ni Antoine public land enyo barua ya chief
andikire chifu na bea ne andikire tarik 23 November 2022 iyo bayere machini ogundoloya miaka yonde mite yandiro ne ikundi kana ira patore okara kutoona muntu okulola mikokuwa Antoine ne awe tokuzuraro 2022 miaka huyo yathira mwaka 2025 ira kureire kuonekana muntu na kulalamika ane awe ende watu malalamiko yetu ni tuchukerwe pointi chetu mrongo eleana na mbera twei ani land uni kumenya okwa kwa twai kuma 1976 wegirwa company yetu mulem yanjirire tioruinja kuma 1974 rwanywire ko 1976 na wota pointi chonde ira andu okunda ira roi na bama bajigera nyanja jio na ote wa complain agui yawe lakini 2025 ira iro complain undu na edera rangura mianga mbere ta itochie ya yo atiwa yo gi lakini agire randu atumaira aba itherete yo bachuna na ibo wamba boyete ibo wamba boyerero na bwegweya itowire dotuma kinyantu gwebe yete kutharia ro anji kithaga keiri inde yere ana itowa totumo undu munda iyo public na kwou mwanga thai kaindio na igiru kinya kwa njori na njori undu ne kiama kia kurugira kiambaira antu ba Meru igiaitere kithaga kia public undu kinya bona imantu bone towa kari na iro bauire munda yo rimeni yo public yo rayo ina mbera ya ikerwe kaindio no aeto mechwano ayokie ondo iko buena mbwa eko se de dirikaro millions of shillings na ando batekoro meduma no ndo wa Frontland yo yerero kaindio achamani wa lands otebo kombe kathirikari iyo mbakuigwa kiriro kienu ekira no mwankethiria thini na muntu monu atebwe thirikari itwe nwe ndo okumage thirikari kironyo iki ainairwa mwere yoka urirwa atebu otebwa na NTETO ine kuonania munda yo tetamu nende tukuwa mantu yau na tuya yokia no batu tuenga tukwenda katika kitubweri wakikisha haki yote kana ko tukathikira teresio sionde na tea kiburinda yenkwenda utangaza obwonka antu baina bakwenda kuingilia miunde mwingi ndene tigania west tafadhali baewe wani ote mtu kinyomo to yetekiria tumira munda wa mwingi yoyo wake na kirima mbura ya kurure rumbo rurweru rwa mwandiki wa NTETO wa Meru TV na Thire FM Patrick Kiroya wa Stella aine asiasa ibarobeti kwithira bagi kinyantere chiachari na rakurari anakuwirwa akunene musiasa ndori ni mporo wa kiari na rombete ya Meru akumba kwithira baki kathirikari ya Rais Ruto na munini wawe Kithure Kindiki na mno akumba kwithira baki wa tambaru Professor Kithure Kindiki ninge kenda omba kwithira kie wakanya na gitana mbere kwa thanari munini wa Rais kinyaithrono ne twitete mwaka yuangirile mirongwele na muwanja ndurini akiaria na gwete kwenda bata ya kuyeka thirikari ningi nontu auni wa Meru bakomba kwithira bakigunikira na witi na mbere hakiari na ugete kanyele ekaina sui mwene na igie tumito bati kugwata mbaru Kithure Kindiki riboti mwandiki wetu wa NTETO Kabwe Mutharebe ore ogeria moro wa poro ore uzera ra poro eto akumeru ikiroria teru nikiri mambura ya mwini kiroria wa Stella kiri uruguria bwa kanda ya ndumbo cia injili nari akiaria Dorin Mporo auritia Meru kuyika mwana wa uri munini wa Rais Professor Kithure Kindiki ningi kuata thirikari ya Rais William Ruto mbaru kinyakiri kithurano kinene 2027 kwa wotari meronto etekira patu tostoa etekia mbiti ganeist para na sore tiganeist ana bena rawe to karama iboto kwera bari pasoke baba bamulikire kukura etekia gavana kia senator kia women rep anaichi baba kamura kwa wetania lakini etekia president oni de ofisi ne Kithure Kindiki contribution era kareka kaniseri ya pasta mliko bado
ena maketa no twenda bira kareta iretera sumeto bisine ekidore keteke teuma mtu ateora kurira o ndio kurira nankeria bandi ba kurira teora ninga bandi ba etata kidore keteke no atwekite patwi no aturetete tori amero tutebatigwa faso tongoria kungi no tongoria kuri akwa batwi antu barabeta nara nyeri nako inya barabara ya nati anedere na lami kabana bala kidogo kara inya wewe wako tekologa na gari ile lakini kena lami no to kwambi no to atoi tepende rabe no tongoria musio basi tori amero tukare tongoria musi menima endeleo tukorea maisha yetu yote utiro momero akuyeria deputy president. It is news for us for Meru. Na hivyo na pipi as a Meru, whether we like it or not. Akiongela mutongeria ujo na ikiti mikwe kiri utongeria bopi eneo ni siasa shampado ningi itina keguni kiri akari. Bauka no pekio pinga. Podo kumenyea wa Meru kauti baba kaura hakuna kupinga, si ndio? Podo kutombe kio pinga manto yangu. Dini kweli hata watu wa mwenye wanajua baba akisema amesema. Kagiti na wakau Esta Mukiri okumeria matageti kia mujumbe wa mwekuru kaunti ya Meru na taririte bata ya kuukiria aini ba Meru ningi akiuga we ari mutongeria kayeka aini ba Meru. Meru tote aini ina na Nairobi Meru tote aini kwena iki ka tote aini na nenda kukwera kukuwa kwa MCs wetami akonete wekaira kwa senge kote kaira ni kwa chake no tuato promote aini ba konge to tieda peto neki on to kaina ndo kwa tiena na chieto irio awanja ndo kwera geta nambere ku support aini peto na iji na nya kwandura mimi je kukandura kama tetura okandura ngiripotera Meru TV ni Beto Wakabwe Mutharime Ibo kurari ntere chiache ari na rai na kinya siasa barobetu kwithira bagi kinyo kungwira kiroria wa Stella nje yara marete imo siasa ne umo baraba kuromba giti kianga bana kaunti ne ya Meru akiari na menerete bonene adrikari ya rais Ruto na munini wawe kwithirwa kindi kina raugete ndi ungaira Meru abakumba kwithira bagi kwa nyumba ya State House ndi ungaite na manende akira rais Ruto na kithure kindi kiba kubwithe no utumira bothuku akenya. Kiri ndio ngajia hii chiu gwithirwa chirio cha gwita State House cha gwita irunduni ndenda kwariria nteto ijire ire mbonete jeka ikwatiria antu betu kana kariba Kenya. Ya mbere kabisa ni hiji turonere security officers beta kiri president beta barwa muchara jwao no mwanka jwithirwe baraba baandikite bae bare agangiri 30 na ndiki uria kiranda achuririe giki ambere kabisa kakinya ugo we Mumeru ubwiri kwitho gichura ya kana we Mukenya ne ati askari anitie mbecha anda ya ngiri 20 na ijiri 22,000 alafu na nde ungi noe turirwa tumurie ngiri 30 gwokue na nyambere ngo explain bobwega ijeka arabetite to babuta kana babutithia no ntukaja kwithirwa undi na company yakwa company iji nene chieja wangu githirikari na makampani ya manene ibare ya ngiri 45 no ntu bako akuru bakweri response yengari na mantu yange jau na antu bare ibakumba kuria mbeche ino ntu company ni nene na bakarea lakini na antu rene na atu enda muntu arunga moteri neku kana gintu kiu bare ibangirie 15 muntu ari baitigana na ngiri 7 agigatuga na askari o kawaida na ndiri uga ari ngiri 30 kiuria kia mbere ri tombo omutuma andu muru kweli eta kuingana na ng'ombe chietu ino ntu ore obwiri gwita andu muru no obwiri gwitho agire ya kwa mbeche nyingi muntu wetete training eta kiganjo akari wa ngiri 22 ore otete training kana atete ujange jonde ma akari wa ngiri 30 no ore okwira muri ngiri 30 we ariria ngiri 18 na company yewe tiumba gwa afford kwithirwe ikimuri ya mbeche jeigwo kue ora munengere mbeche ire ora banenkere ntiramenya ningana ochoka na ndio karaje ko babutithia kiri anene bao baba ngena bo ekuru na akuru baba nyumba 10 bagwita no nabo beta muntu anenkero chiringi ngiri 3 unika nchokia nkatho mbere mambuge bagutugambire gita bo tukaria nturene begitumi muno no tibio bethera bakiona ngiri 3 teka ithuki
ende babange bakawaida ntu batwitaga no ingiri 10 ingiri 5 ai go nkorwa ni ndomba kuwa kwinera ndo ritiginora chiringi ingiri 2 but the main aspect ya tubwiri ko twitaga NTETO eni bwiri kwithirwa ere legal nikenda batikane nkoro mwaka jumwe miaka 2 alafu nande kana nyamweri jumwe mieri 2 mbechire chiura so ibobo agakwitha bairo magwa gantu lakini na no tuchoke tuchurie motive ni riku no ndu baba ibobo ethera bena bautu nturene na ari agitare on nataka tubariaga tutikwenda beja kwithirwa bagatumirwa kuringa siasa bethirwa nande ibobo erirwe nande tweburumiaga ka kenda buta nturene bweta butwirira ntu ABCD so kimathugane jakwa itubwiri kwithirwa twina mitaratara miega no it is constitutional twina mitaratara miega iria tukuhakikisha nio antu baba kuriwa nio nikenda batikethwa baikaraje kaitokeni bakunenkerwa ideali katiba yetu ni itikiritie bethirwa bareo na aksira chionde chithithitwe ichugite babwiri kwithwa bakieja appreciated kana at least bakinenkerwa ka stipend kanintini. Iboya muno mutegeri wa Meru TV no tubo tuthiatira kindeto cha Meru TV oro ripoti yatwikira katanta akirindeto cha Meru TV oro bantu kuya Jumatatu tariki 9 cha mweri wenana mwakene oyo turi wa 2026 ni wambeta muthoni wa Kiramana aka kaliga Kiramana mwari kuthokoma ina kume yani ya mukuru Kiramana gochokeria nkatho na kinyaki choke nkatho kiriandiki betu bandeto no tubotira nende achikumba kwithira chetu kinyila au na njira ikinyanire tekiriere kere na ringi picha twabochokeria nkatho